Rengkel bung re. Enten tandi WC tandi lakko. Apa selok masuk? Ibri kok sampai? Etel botol. Kok aja? Ewal suwal. Mun beda acara yang ke enteh pucuk pah tak yenom tak edeer. Benih kencing manis kan ingat ka kompoi selok entar ro iki ba mulai. Sampurna dapat tak sampurna? Mantar situ hadir. Pak Andi asih telok nih kak. Amin. Sebedah syukurin. Amin. Sehingga kau leben ajunan gak dinto. Ketika sebedah syukurin cukup kalau ben sebedah. Ku leben sampean soki make sakoni. Caranya ketina apa? Cek ningale kah tunya na orang selebih banyak makle ku leben sampean tak deng-deng. Makanya hak Islam pada Islam ini kan salah satunya nyandak ring sakit. Nyandak ring sakit ini kemanfaatnya beda si abeli kasih sakit, beda si abeli kasih nyandak. Napa si abeli kasih nyandak? Peleman dari ring sakit ini kuda ben sampean ku tak apa syukur makita andi apa kak. Alhamdulillah. Aba tak arang korang makita andi ku tak apa tak arang korang pan marini kuring sakit kuda ben sampean. Padahal beri reng sebereng saya pikiran. Terus rumah, terus mobil, terus sepeda, terus tanah. Nyandak ring sakit mulai. Alhamdulillah tak arang korang aba makita tak andi apa bi Allah ibu selamat. Mungkin kan? Makanya mun benar yang sakit entar wala tanzuru ila man huwa fawqakum li'annahu alla tasdaru ni'matallahi 'alaikum. Cok ningali ke atas makle kuda ben sampean gak ditutak korang kalau ben paparing Allah. Coba teko orang songkan nyanda orang selok bisa jaga pleman kau ben ajunan ku tak pah kule beres ati nika. Keng muntar garing sakit tak langkong patepak sepertama muntar garing sakit nih kecak abek tade eureun. Karena mun diturjan ka ikokop bagian ni bin ani kemun nyandak ring sakit pangi beroti ben salak. Orang sakit ni kah tak ikelpung tak iturjan tanda ngakan. Mun ngi baki ka kanan. Ya panakan lempo. Tapi lakar sini ketabiat manusia ni kemun ki enda tak iberdi. Kapan tak enda isolak. Engki kan? Ya terus lagi lagi. Kengjak bekel. Lagi bayam mbak mau lihat gula. Kau ada cermetan dia. Manusia ni kata bi atamun tempo nak ndak tak ibri, keng mun tak ndak ibeki kapi. Nih, gula ban sampean arokok ni rokok surya kak. Surya ni kegen 4.000 berdisikan segemi ibu. Arokok sampurna ni kegen 32 berdisi 30 tung. Marlboro 30 beluk berdisi 30 sangat. Mi tokang cek gula jual ni coba kak. Tore, kuna ban sampean rokok surya. Saari abi dubungkos. Rokok ngedok kuna ban sampean abi 50.000 saari. Coba rajin nak sabah minta kak. Mun katuku meliaki sari merah king tero eka kana mata. Nyempit selake deplok ing arek kerek kekela. Benti bi ngerokok ngedok abi 50 si bini minta harga 3.500 ego boleh ing arek kerek. Ara apa melo ibri? Polan bini neki tujan. Coba si bini sakit sarabah tanda ngakan ku tak ipata berkepi bik lagi terwa balik bakso ya enjak kak soto enjak rawon ya enjak keng li bede mas umroh cek titik boy leh beri de emak kak mi ada ente celegen aja mau ni pada ngenda si bini cek ente sakit mangken tempo nahat sehat beres mulai na pengajian pah tanya aki mare lek pon kok bisa pon kaki ki endek ngakana apa narin kaki benare soto rawon bakso pecel senika kak cek bitabit saminggu boy mun tak nagin jual sabana ya dadi mun nyandak ring sakit ini kak cek abek tedek eureun bu cek abek tedek eureun ki Tor kadang tega kalau tok salak karo kan ada sadek ora. Dateng tungi bos salak, dateng tungi bos salak. Tega ngiba apa? Ngiba pese. Nika se paling manfaat. Abuk ta pese. Makle kini gebay tamban atampa. Dicanya benya cak gula ben sampean benireng soki. Cau can pese belung juta sangang juta. Wahahaha. 20.000 bu. 20.000. Lo apa 20.000 ya keng pengerti mun ngebening 20.000 cak bitabit beki pesena mangkat ko akhir lek langsung cak 20.000 ki ada tek kopi sampean gula harganya kan 13.000 kopi dengan 7.000 gemet pesena dek sekali
Jadi mun ngi bening 20.000 jo sabek mangkad deh ya. Mun ngi 100 ida teh kopi ku gengku patade ya pantes lah. Mun ngi 300.000 mun tak degoi bilik nasi ya cek mule sampean. Mun ngi 1 juta ngindepuk minta kamar. Kok mulia dek. Kok mulia dek le sanu-sanu kan ada ya. Ngi bebes hati nama ki 20.000 mun entar kapio le belum juta deh kak. Kor gi bebes saya kapio. Senomor 2 entar karing sakit nih kak. Bernyabori kan beda terus kadang terkering sakit benih bernyabori kok nak kowe pas bernyabori tanya aki sakit apa kakek le tahu bu masih kocak komplikasi jawab komplikasi juga penyakit le kakek kor ngakan teratur istirahat pecokop pikiran petenang pokosong seminggu beberes kan tenang sesakit lagi kelpung ini pada benih turjan kak sakit apa kakek bu tahu le masih kocak komplikasi apa Arapa buk tang pisan sebudi itu kaben percis kaki dia le. Arapa masuk Senin ke masake Rebu mate le. Caki odi le titi apsaap. Mun beda orang ngak nih kayak kelbung nih kak. Mun mate sing ngajak bendem buang kata sek boy. Mak le titi balap. Lemang ke mungkin odi titi jerengkong pan mati titi apa gula kuja. Bersapur ya hadirin. Pahdabun Al Habib Abdullah ibn Alawi Al Haddad. Nyanda ring sake gak dinto kau tunekku karena kanjeng Nabi mun entar ke sahabat songkan lengki yeti ing sayrana bi kanjeng Nabi etekku sayrana sesongkan itu aki petongkan di Gusti kanjeng Nabi mangkana dipun Al Habib Abdullah Al Haddad nyanda ring sake nikah mun tero nya makna nyanda kau tunekku mun tak neku tak nya mai nyanda mangkela entar. Jadi selangkung saya mun dapat entar lagi bini. Pada sesake laki, selake sambil neku jet micet. Pada sesake bini, sebini masemak sambil neku senikah. Cok porok, cok sesake janda pas selake tujuh kati. Depak panduku ke betes sesake apa kakek komplikasi iya angak betes saya kok. Mari neku betes tangan leka pokang ngamak jan bulla jan kata selai. Cek operator. Tak langkung ebas korangin kamu operator ebas tak langkung korangin ihu korangin segoni cek hadirin wah saya doa kina sampian menteri masuk surga bendon salon aja jaya pokoknya sedang edeng budian pon jelas ki jadi sok kini ke hadirin sepertama kuna benajunan Seh aroma secukup kelaban paparing Allah. Saya syukur kelaban paparing Allah meskipun sekoni soki nih kak. Senomor 2 napa soki nih kak? Sebanyak infak sebanyak sedekah sebanyak dek kalian celana ibadah tunyana sabak dek ke akhirat kak ditosoki meskipun titik tunyana. Senomor 3 orang di Allah saya paringi rezeki banyak meskipun tunyana tak paringi banyak. Mun masalah keng rezeki banyak titik nih kak tahu sakit pikiran kak. Allah nih kak apa ring tandingan pun kekulaban sampian. Kudaban sampian laku ni kemagi pada rezeki tak pada. Sepentinglah laku sebagai bentuk usaha hasil lak pasrah kidak Gusti. Manabi cai pun ring turjan al fujuru la yutiru wal palangu la yulang langoi ko. Pocur ni kata ning ten balang tak ning lang. Orang ni kemagi laku na pada pesena tak kira pada. Ema bera jual sati bisa beli sepeda. Ema temur jual sati sepeda na nangkin jual. Mata pada tak pada kak. Karena rizki gak ditus apa ring Gusti. Mun rizki ini kayokor dari lako hadirin, dari abid lako. Saya paling sok ini ke warteg 24 jam tak tutup punten nih biasa. Mun yokor dari lako berak saya paling sok itu kang betok. Di mana ada coba iban betok. Mun sok ini kau kutu alako saya paling melarat kiai. Di mana ada kiai ngelak terus. Di mana ada kiai melarat. Teku banduka raja, telum raja, usaha raja, mobil raja, bini anang siapa dek puntu bekak dekaknya. Apa kan engki? Kan ini pangeran cek gula ben sampian aku asan tiru kak butolan
kasar genegan segemi atus 2.500 se 2.500 nih kemun eta ngedege mun itegu kiai 100 aku ana pada ing mun senegu lain orang argana tak pada itegu degem segemi atus paling ngepol ke 3.000 ing mun kiai senegu sepura kiai anak gula malam amin nebal beri dia tengah pak ngacamung akan dekat tibi nak kita ku aku lupuknya ono barokah ingat lagi aku abi kiai pak ejak macam aki ya kan tak tahu apa saya baca kan ya kan rahasia mun saya baca ke beliau kesampian kan macam tibi lo minta ke kiai sampai pai serepo bi kiai ya kan pada ngaki macam aki bismillah 3 kali selawat 3 kali beres itu sekarang kong kiai nyuwun pamit salaman 100 aja mun ke seorang seentar kak mun pas aja habis waktu ini ke kedua pakun 100 nyungkemkan saya ketang pu sepu abu pada dok-dok-dokan labung tok-tok-tok assalamualaikum saya aku lagi ya ni gamma ni kalpung bermasa saya beri enggak oke kiai udah napa keng tak beres ki anak bebunten ki alhamdulillah beres kiai mak beli boleh tak langkung kanceng aki kiai takut penyakit tak umur boleh ngan aki aku apa boleh bi kiai ibu ce boleh seberi ro kak ni kak pun mari abejeng sampai ke di isa pegena insyaallah tak kira beli boleh kok amit kiai 100 boleh depak gente murah tanya beli boleh kiai kenapa boleh apa cukup berempat hari aing ni kiai sehari makin ni kepetotok dari sepuh makin sampai isak ke di enum 5 kali pada ada ni seleku kiai abuli boleh kan tu sampai mun sebulan berapa je kak 3 juta keng nyerepor ya keng mun sampean jak nguti dah saya ngajak macam-macam di tetang kesake pas repot tibi mate kak nangkana saya kacompok peminta ka kuda kiai para mila gak dinto hadirin masuk ke tahun anyar mungkin anyuon ke Allah kau leben ajunan menter paringi umur sebarokah amin tunyana kau leben ajunan menter paringi tunya sebarokah amin nak foto kau leben ajunan menter bedeti nak foto sebarokah amin sehingga munlah barokah sajan areh ku leben ajunan sajan semak sajan takut dekat Allah insyaallah kau leben ajunan bakal deti orang sebecrah amin insyaallah bakal deti orang selamat amin apa napa sebab mun la ku leben sampai